Ubas. Ato'y ubas ante. Agre-represent ante iti ado nga bagas. Ubas, bagas. Ang kanto pulos mawanan ti bagas to New Year. Agyaman wardat pa. Ay, bandara datan ante. Pagngina mo, apa na kayo niya na palang una yan? Ay, ante. Iti bagas. Mano, iti may sasako ti bagas. Damagat. Tali sa ribo. Oh, may bandara ng paggatang mo. Tapos iti bagas mo sumangbay kanya ka daw. Sige, Rodel. Prutas kayo dita. Prutas. Prutas kayo dita. Nante, gumatang ka prutas ante. Unineng, manumo, ati protas yan. Inyat to yante. Ate ninineng mano. Ate, watermelon. Bilog. Iso ato iti mang paado. Ti kwarta kanyang to yung ye. Mariri na ante. Manungar nining data. 200,000 ante. Yan mo na. Ayan te, iti kwarta nga panggatang mo ito, ham mo panunutan, ti swerte ti panunutan, ta iti bilog, swerte ti New Year, di ka? Sobra lao na tingin na. Nang, kaya't mo ti umado kwarta na ito na next-year. When ay ka alak data. Oh, 200, 200 ante. 200 ala, boy, kang kapay ti kwa, agala kapay ka de. Unin. Niya pa'y tante. Ate ni manungar. Ay, tante ta. Swerte, sumampat swerte dagos kanyang tay kang pati libre nga pag ikamantay. Maalamatan na eh. Ata, oh. Diba, ang pa'y nalalpas New Year nung swerte ka nante. 200,000. Ano nga pantay? Dati ni Nine. Sanja? Well, Pante, among ka diti sanja. Kuli nalabaga tunib na. Iti nalabaga. Umadaw ante, iti blessing na sumangbay kanyam. Naglabaga ti sakbayam. manungar data ni 315. Kunya mo na. Ante, dakil ata. Ngam ato, ado ti bukol na. Ibig sabihin, adi bukol, ado ti coins na sumangbay ka daw. Ngim na mo alam nato ante, agmamahalas ka. Alak-lak ang anin. 350. 350. Ano nante? Dati na nining na. Peras! From the word peras, umaduti pera, ante, nagkatayong antaw. Manumot data. Itid ko lang ta kanya munti, 150, ante. Apa naghina nagbasitan? Ante, iti bilog na prutas, ito New Year pa mong paswerte, ano mong panunod, iti kwarta, tas subli kanyang madubli data. 150! Sige nga rin na whatever mo to yan. Kasta, iti kaya't natagsorte, ta amin nga bilog, ante. Batukot latan. Wow, batukot. Wow, niya pa Pala na nining na. 150 mo ulit na, ante. Pareha. Wow! Sabi mo to yan. Hasta po, sortikan to sigurado, ante. Ate Nay. Alam ang amin ay? Oo, narami na Oo, Rich, ante. Makapag-graduate ka to. Iti anak mo nga buruday. Kaya tagay pa yung data. Yun, ante. Tapos after mo, ante, iso nga nakasupot at danto. Iti mamit mo nga afam. Nga mangkid kanyang kaado nga kwarta. Manungar ka tamin naman data na Oo, 400 lang ito iduwan, ante. 200 tayo may isa. Wow! Kunya mo tingin niya. Ay, afam, nagdapot ibang bansa. Magatang mo 200 na tatang masulta, ante. Sige nga rin ang nakarimanin to yun. Ate nga, ante. Ubas. Manungar data. Ato'y ubas, ante. Agre-represent ante iti ado nga bagas. Ubas, bagas. Ang kanto pulos mawanan ti bagas to New Year. Agyaman manungar data. Ay, bandara datan, ante. Pagngina mo, apa na kayo niya na palang una yan? Ay, ante. Iti bagas, mano. Iti may sasako ti bagas. Damagat. Kaya nasaro ka sa kaya dandali sa ribo. Oh, may bandara ng pagkakan mo. Tapos iti bagas mo sumangbay kanya ka daw. Sige nga rin. Ante, ate ngayon na lemon. Sige, bano data? Ato'y lemon. Among nga niya titid na kanya matay. Nga nga rin. Ado, nga Diyos, nga melon. Oh. Manungar nga data pala sa Sige, ante da. Oray, kaadatan na alam mo. Nitid ko ta 700 doon. Kaya naghihina mo. Ay, ante, di mo ang muti sorti na ato. Sobrang tingin na tila ako. Ato, iti kasuswerte amin nga prutas, ante. Nang mumlang nag-alsam, iti samit natin, ante. Yung gano'n mo nga yun. Oo, mandarin nga nalungsot. Ibig sabihin ato, hang nga malungsot, iti swerte ti biyag mo. Ala, ang nga ta ato yung ante ti 320. Apo, nakababase. Ay, nung wala nang tayo malungsot, iti... malungsot iti future mo. Nung wala na tao. Sobrang tingin na tila ako. Sige, kaya mo to yun. Ante lasa. Longgan, ante. Amunti kayo na. Libre pa natin naman gawin. Kanya natin yun. Ilakot ko mati iti 200 yung kanya mo. Kaputado ng atang mo. Longgan.
Atoy mo longgan, long ko na umatidog ti biyag mo ante. Longgan, umaabot mo to ti 500 nga tawan. Ti parang biyag mo, ure, gugbugan tao. Agpay pa isa. Walante, pabaliktad ko, panagnam, agbyag ka sa, ti panagkubaw. Manong ardata anak ka. Ay, ante, sang naribulatan. Kuya, hindi na nga. Ante, umatidog ti biyag mo, ang gamay 500 nga tawan, di ba Kuya, ganyan? wala ko natin hindi na sila ako. Ore, gugbuga, pabaliktad, agbyag ka na. Binulupit pa yan. Ikaw niya, alam mo lang? Amma, papa niya. Oo, ante. Bayagam lang amin atan. Sige, ante. Gaputan na gawin na lang. Bayagam lang ta amin atan, ante. 5 May. Tatay, yan mo tingin. Gamak pa lang ta bayadan na ante. 5 May. Yan mo tingin na tipo. Ayaw mo kong panunutan din nga ti prutas. Ipanunutan di masakbayan. Taswerte iti bilog nga prutas iti New Year. Ante, mumutsura ta. Sige, lang ante na. No na bang kati sa balay. Bakag 15 mil ato yun, ante. Swerte ka kanya. Swerte ka nga naman. Nih, bilang mo. 1, 2, 3, 4, 500. Mano ba at ante? Sisingan talasan. Ante! Ate na may sagatang mong bayan pag ikaw, ante! Ate na akong mga ante, hanggang nga agririri iti serte, mapukaw ka niyan! Yan! Ante! Ante! Alam mo, yawid mo pang display dyan labisaan mo, ante! Thank you talasan ka. Ante! Sigurado nga swerte tatata nagadubilog ka. Ay, swerte. Tanagado mabilog ko. Nangyay na lang. Ibayas na lang. Nagdakol tinaganara, ginlakop nga prutas. Dagita mo nga tattao, mamati dan tumog nga mga swerte iti bilawg. Itagpaypay so nga swerte ita nga New Year, agidyag lakot ti prutas.